Vinarija Aleksandrović, Vinča, Topola. Vinarija Aleksandrović se nalazi u selu Vinča, 4 km od Topole. Jedna je od prvo osnovanih privatnih vinarija u Srbiji koje su kasnije trasirale put savremenom srpskom vinarstvu. Vlasnik vinarije Božidar Aleksandrović je još tada imao viziju razvoja Šumadije kao vinske regije budućnosti, sa vinima vrhunskog kvaliteta i turističkim potencijalima kakve imaju najrazvijenije vinske zemlje sveta, poput Toskane. Vinarija posjeduje 75 hektara vinograda u vlasništvu, a zastupljene sorte su Sauvignon Blanc, Rajnski Riesling, Pinot Blanc, Chardonnay, Traminac, Muscat Hamburg, Prokupac, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon i Pinot Noir. Trenutni i projektovani kapacitet vinarije je 300.000 litara, odnosno 400.000 boca, pri čemu je godišnja proizvodnja 300.000 boca u najboljim godinama. Od kapaciteta za turističke posete posjeduje degustacionu i seminar salu koje primaju 60 do 100 posetilaca. Vinarija Aleksandrović izvozi svoje vina u Sjedinjene Američke Države, Japan, Kinu, Rusiju, Češku, Nemačku, Belgiju, Holandiju, Dansku, Švajcarsku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru. Osvajač je brojnih međunarodnih nagrada za kvalitet vina. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.